Sakan tiga numcak suwa ya getal video na. Rupingrang ya video ni kobor de election voter ID card ko daw de sal chibwani gisepon deliver kai again. Yani bidungo India ni election commission parakang ha. Anjang voter ID na apply kaon jasa pauna bate salrang ko nga ba sana bade sukchipjane agananirang ko na. Andi badao anda keba obostarang wani geman India ni election commissionera bangsa getal jakku diani ko abachengata ha yan voter ID ko daude sal chibwani gisepon deliver kai ngena jemangan getal enroll ka ba jemang ni voter ID card rangon mayaba mistake rang nongachem warang ko change ka aun ba update ka on wa apsan sal chibwani gisepon warang ko ba dokbana deliver kai ngen getal enrollment kagmasan oi jawa Gecamrang ba mayaba update kana nanganirang ko update ka ba wamang ba salchiboni gisepon matgen na aro iya ko real time tracking kana ba matgen jen sumoyo na anak ni voter ID na apply ka ahon nak ni voter ID ko generate ka uni nak ni post office na nak ni noko na deliver ka una kengkeng SMS rang gata notification ko again unbaksana na real time Panuna sukiya orang ko ba track kai nina maggen na nemeng election commission nara para kang ha. Di ba nina office ni kamrang ko beben government ni kita de nakaba nam gapa kamrang ko abenga di ba official kam pagbarang mai taki ka beben skango aro dau ba ya voter ID na singon jasa una batte salrang ko nanga matam na di sukchepja dau den di ba sal chimoni sepo sokpagen ne agana chem nina kamrang ko mo Menggeban wiata ni, je manderangan dao need pass ka ahacem, wamang na good safe heart trust ni kita MBBS ko purai na chol ko ninga. Uningaman sao barang yani bidungo thalbate nambate masira na sko de screeno ningpa phone number admission officer Mr. Singham di marakna kontekana mangen. Aro na simang office ni somayoba biko grong na chol mangen. Office de yan Turani Sora Complex room number 36 Tonga.